Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama epon guru badan kaula juga guru pada anjunan Semulja Kiai Abdul Azim Zubaidi, Kiai Haji Ahmad Afifi Soleh, Kiai Abdus Salam Syam, Kiai Haji Abdul Majid Bahri, Kiai Muhammad Hasan Bahri, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nu'un saporah dan gula tak bisa nyebut seteja para guru, para kiai seampun nalingki karena dan gula tak oning da asmaipon secara rinci. Tapi dek seteja seampun alingki beten kaula amul ja'aki, beten kaula ta'zimi. Secara istimewa sebekal mulang kaula anjunan Kiai Haji Musleh Adnan. InsyaAllah beliau menuju tempat Kak Dinto saat mangken. Tokoh masyarakat utamanya Bapak Ahmad Fauzi selaku Kelebun Pung Baru beserta aparatur Tisa Epon, baik di tingkat caleg otabe apel, saya hadir tanpa terkecuali. Panitia penyelenggara dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki, ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan samangken kaula benajunan bi Allah, takdir ben sokani apolong Kak Dinto tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat. Semoga kaula benajunan tak cuma apolong itunya, tapi sampai ke akhirat pakun epapolong dalam keadaan gengeng ridha dari ajunan epon Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat Kak Dinto samu keatetia sebab kaula benajunan sehadir saat samangken epek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat, sehingga kalaban syafaat Kak Dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas apa neraka. Muka mantar sa Kak Dinto badana, amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula mulja'aki ajunan Gusti Kanjeng Nabi toman madapa dalam situng hadis epon. Innal quluba tasda'u kama yasda'u sikin. Atena manusia nika para rabu bisa karat akan dia karat tatodi sedari beseh
Jadi manusia ni ka atena mun kotor para rabu, kotor ni ka itorot, ape tampe apo tompo, maka atene ka cepon kanjing Nabi, ni ka bisa karat, akatia karat tabisse, akatia karat tatodi. Sahabat ka dito bah matur dak Gusti kanjing Nabi, wa ma jalauha ya Rasulullah. Mun atene ka bisa karat, mun atene ka bisa kotor. Napa sih bisa bersih ke ate sekarat nih kak? Itu buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi situng zikrul maut. Tampena ate sekarat nih ke nomor situng para rabu. Nyempataki ate nih ke cek kau leben sampian nih ke bekal entar dek si anya mamate. Nih ka tampena nih kak? Napa tampelas? Mun karat mentro bersih tampelas nih. Tampelas ini ke situng engak kamate para rabu. Senomor 2 wa qiraatul Quran. Biasa aki maca Al-Quran. Lemangkane zaman akhir makin gak dinto, justru 2 gak dinto ampun mulai tada pun. Engak kapate, nega makin lebih banyak itepani burleburan in mainan. Mun saya mainan HP ni kekelianun mik nak kanak kini, cak makin nak kanak tua lebur ni kan. Bener. Maca Al-Quran, kau leben ajunan ni kamangken para rabu. Saya ngaji ki HP nak kia. Kula teman lebat si tungko buran para rabu mik beda orang ngaji ceknya mana. Nanazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bi kula kenge sehari saya maca lo etemu. Ku tak HP penyender kamaisan nagas. Jadi makin bagi tak uning maca kurang di HP bisa ke kuburan nyelase. Ti nama kita ngaji lah oh di HP na ya apa lagi di ngaki kok ngaji TV tak tahu kok. Jadi makin ke para rabu banyak ate gak dinto mulai ketopuan. Maka dari bering kau lebenajunan punya kesempatan ketika malam Idul Adha. Dan kula teman mengki keterangan mengkitab Bayjuri para rabu. Malam telasan gak dinto merupakan salah satu kesempatan kaula benajunan di ngudi ate si ate ni kamate. Gusti Kanjeng Nabi itu mana debu. Man ahya lailatal Eid ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Pasero orang sedik ngudi malam telasan. Maksud tadi ngudi malam telasan ni ketelasan malam telasan iyo di kalaban ibadah. Beni di ngodi malam telasan. Apa? Yang jahat tak kok ibu jelas tak kok. Tak kok beda saya salah paham. Oh siapa saya ngodi? Oh ya mendak ya jadi ena deki malam telasan. Jadi saya maksud ni kepada Rabu. Di ngodi malam telasan cepon ulama bidzikrin au qiraatin au qiyamil lailin. Malam telasan yo di ini ka maksudna malam telasan nah elaku ibadah baik kalaban zikir atau kalaban mas Al-Quran atau kalaban jaga malam. Mun tak bisa aja pun ulama saten punten na para rabu bajang maurib isya ben sopu kalaku kalaban berjamaah kaniat cek ngudi na malam telasan. Orang sidik ngudi malam telasan kalaban ibadah ni ka janji bi Kanjeng Nabi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Ate na orang sengudi malam telasan kalaban ibadah ni kebi Allah ate na bekal pakun paudi yauma tamutul qulub ketika ate na manusia ni kepada mati kapi. Bi ulama apa jelas sakina pasti nyamai ate mati ni kah. Ate si mati ni kah ate si idil mati ni kah hubbud dunya wa ma fiha mulai lebur ke dunya ben ka isena dunya. Lebur ke dunya bararabu ni ka tiaki ate ni ka mati. Kaya tak langkong kalimat lebur ni kebi ulama juga dibahas. Innal hubba syarikul ama. Cinta itu biasanya adalah buta. Orang ni mun kadung lebur para rabu. Ni kator kadang tak bisa abitaki antara halal ben haram. Tak bisa abitaki antara cuba ben becek. Ni ke lebur. Pada bi reng laki lebur kareng bini roh. Mun kadung lebur saya baga ada. Orang mah kita tak setuju. Keluarga mah kita anda cocok ke tibi. Nyaman lebur. Cek pun reng Jakarta. Bukan cantik yang membuat cinta. Tetapi cinta yang membuat cantik. Mun kadung lebur saya baga ada. Cocok kapi para rabu. Bener. Jadi men ketika kois libur kalaila,
Laila lamba beni Laila sidik bering ruang. Kan di bering bedeki ya Laila mun Laila nyapsap sidero. Pacelen nanga apsaap pote mun muana ken sayang kir soko na beni jua. Ngokopak. Laila selamba. Laila lamba. Sidero. Laila pergi. Rabu kiai. Ketika Laila enggak dito tak tetibon kois kan ni kegila. Harun Ar-Rasyid ni kabah manggil Laila ni kaya panggil. Penasaran Harun Ar-Rasyid, ngaprat sina Laila si bah kois te kaya kegila. Ternyata je pun ketika panggil para Rabu. Sampun e datang saya nama Laila ni kah. Salah ring Badui Laila ni kah. Ring Badui. Je pun ulama man bada Jaffa. Orang ni Badui ni kering pedalaman, ring pelosok. Salah Laila ni kering Badui para Rabu. Salah de pande be cuba celeng soko nargesen. Sampun Laila yang pemule kois bahe panggil bi Harun Ar-Rasyid. Kaki cai ko boleh kang kok Laila na cai ngak jual kaki kita usah gile. Kente esai bu Laila silbi ratin biko. Pah nyampit kois. Mohon maaf paduka raja. Andaikan paduka raja melihat Laila menggunakan mata saya, maka paduka raja tidak akan menemukan satu kekurangan pun pada diri Laila. Iko. Nih kajang rengpung baru saya kocak bila cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mi tahu rasa nak kakek bu. Lah entan kula haram lo teman terasa tai nak kucing ni kah. Alhamdulillah banyak saya terasa lah. Para bila gak dito para Rabu. Jadi tanda hati ni mate. Mun la hati ni mulai lebur katunya sampai tak bisa abitaki antara halal dan haram. Tung, nomor 2. Engak napa lebur nega. Sementara ki ate mate. Lebur katunya setunya ni ke sebe yate para Rabu. Kula benajunan beni tak oleh soki ya tore. Pabanyak emasah keng mun andi gelang sebe ilangan. Pabanyak mobil keng mun andi mobil sebe igrasi sini kala. Pabanyak pesena keng mun pesena banyak sebe yebang. Kan sebanyak tu balik kula benajunan. Kula pai sebe yate ke akhir apa tumbuh penyakit cer. Napa? Cerek. Wah eman. Mi itu mu. Mun beda malamal. Asa saya bungkar jun nyari pesi sebaleng kini. Mun ki beda sekian. Ini apa masuk boleh? Engki kan? Ku tak pada ben bengkalan. Aba ongguan gak coba mun beda malamal. Sediman kaman ku tak le bungkar sa. Ni kemun muka ibun baba 20.000 ngalle atas 10.000 ngalle yereng 2.000. Wahai pegeluar. Lemun 2.000 ni terus pakai pasang. Saya cek sarana boleh beda. Ngalak saya buan saya nekuk todi roh. Salah laning saya ibu para Rabu pagi ngocak terselamat sa petong toron. Cek saya ibu selamat petong toron. Cek mangkene mekasen kota akemi 2.000. Nah coba ambil anak kemi majar saya ibu. Mun tak ruah kemi saparo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi. Sallallahu
sallallahu alaihi. Makanya gula sering pada paruk pengajian. Ajunan mun tukang tekung mik biasanya sing ngabu debu akong sekelangkong rok bongimbong. Nika mun asa kelangkong apa jenengan pas sesuai beri ngoreng. Jadi orang yang beri kesemak lebar mikir dia. Mun orang masang ding saibu sekelangkong ngejek lanceng. Jadi mun masang amal-amal untuk laki untuk pah masang saibu sekelangkong cukup saibu. Mun 2.000 tambah sekelangkong menteri terima 2.000 nih kan. Mun 5.000 pelanjangan motor sekelangkong menteri terima bi Allah tidak pernah nebelisan 5.000. Mun 10.000 pelanjangan boleh. Motor sekelangkong ajunan sabari ngamal semoga bi Allah terima bener pernah nebelisan sampai di pejumpa di selamat sekeluarga 10.000. Mun 20.000 pelanjangan boleh. Motor sekelangkong gak avansa celang sekelau semoga Allah amalah tetilan-tilan selamat dunia akhirat sampean teka hajat bisa dapat ke Mekah Madinah ben sampean masuk surga ben pesa penah deh. Aja mun 20.000. Mun beri 50.000 cek kerwa sekelangkong pabedenuk kronok ngoro. Motor sekelangkong. Jadi orang magelo entar ka saya keding di bengkon mun salah gua kronok pak kalih 200 ulene. Mun sampai masang 100, cek ambu sa sekelangkong mun tak tege ari compet ka. Lepas baca kabeh mun ada saya baca lepas ngalak Quran ngata maki sampean. Cek tero kadang masang ning saya budak-budak ke satar Allahu yarham. Debu ke satar salah ning saya bu salah kereningan iyon tak lagi mental dicanteng masuk kerja silang. Pas asa kelangkong sampai mobil compet bakun tak ambu sekali. Sepese jang ke satar sampai oleh seminggu congke tak golle. Kebala bukan si masangan saibu je. Kebala makin tak naning swarga saibu. Ya subsidi bensin le tebu bah kengki bagun saibu swarga belam. Teti ate saya kocak lebur katunya. Setunya dikasih sebab yate kapi para rabu. Sebab yate kapi akhir apa umber penyakit cer. Ya to di pasoki sampean. Palang ubuk emas, palang andi gelang sebab ilangan, palang andi mobil sebab garasi, palang andi bese sebab ia bank. Mun bajana keluar, mun bakto ne keluar, pak keluar para rabu. Nikahnya mana tunya isabe ikan ngena. Jelas? Ya to pasoki itu agi na menter soki kapi. Keng menter tak cerea. Mele mobil make peto mian, mele keng kebole kata tangke. Para tretan compok mobil gula peto. Takut bede-bede songkan, apriksa agarang manjangan surveja. Kon iroma, napa boleh siang, makin malam jagai. Daripada sampian nyalter ke surveja 1 juta, daripada sampian nyewa di goreng 1 juta. Ngebedik gula bayi. Sangat seket. Ada apa bu? Hah? Pada saya 1 juta ben sangat seket pada. La haula wala quwata illa billah. Umpian minta gratis. Numpak katel ru bu. Minta tak usah bensin ni. Jadi gula benajunan. Pabanyak tunya tapi gula benajunan harus proporsional. Jadi cak sebab ya TKP pada bejana keluar sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah ke ngoreng cerek tikal gula benajunan tak usah aro-aro. Tikal. Torot tina. Tapi tatang kejelau cerek torot. Takut tatang kesecerek ni keng malis cerek ing sampian kata tangke. Coba lambai. Orang ini mengejarek mun bi lambai bakun ambu. Al insan abdul ihsan. Orang ini mun ka bagus bakun bagus kia. Pacerek eta tangke. Keng mun bi impan iri beri itu ambu fu secerek. Ema borok cerek. Coba bimpian lekuk pah atre ayam goreng. Bakun cerek du malam atre bakso. Bakun cerek telu malam atre rawon. Bakun cerek pak malam atre sate. Pakun cerek 5 malam atre di undi dalam esa mercon peto. Ya mun teu 5 kali iba atre pakun cerek pola beuni nyoreng pola apsa apu. Orang ini kebiasaan pacerek keng mun ilampe ini ke ambu para rabu. Mater kula benajunan sareng Allah tak ipa termasuk ate semate. Sejak pun debuna Gusti Kanjeng Nabi. Orang sing ngudi malam telasan nikah. Maka bi Allah ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Ate ni bukan lodi ketika ate na orang pada mate. Enggak napa ate se mate.
hubbud dunya wa ma fiha ate selebur dak katunya ben ka isena tunya meter ate hula benajunan tak termasuk ate semate amin amin Allahumma maka nagi buru dabuna kiai sesambutan ku bisa dabuna Kiai Haji Afifi Soleh bahwa me pangki ke khotib ka dinto ja wali tak libur pesse je boniki tak libur ka pesse persis kula ben sampean ke ngelapah pesse to cek tedung ramin piamin mo pesse saking dari si bung bi pesse ki ngedi ngaro abe kan ki mempene kan cepon ulama beda telo mempene ke lakar beda ilham dari Allah lakar ke beda pak kula benajunan libet mempe si nomor 2 ni ka adghathu ahlam kembang tedung ki ngedi ngaro terlalu mikir pesse pak tedung nemu pesse jo tedung aja pada benreng lapar tedung ku tak mimpi ngakan kapan ngiding lapar boleh bada waswasus syayatin bada mimpi ni kalakar bi setan ni cocok jadi bada selakar dari Allah bada sebi setan lakar di cocok bada lakar keng banyak kelu mikir ki oding ki ngiding ah terlalu lebur katunya terlalu lebur ka pesse mangana kati Mas Hasanin Nawawi sidogiri kula teman mereng caritana Mas Abdul Azim Khalili ke Pangbenggalan Mas Abdul Azim kak dinto teman acarita bahwa Mas Hasanin Nawawi sidogiri kak dinto para rabu kapesse ne ka tak lebur sekali berduen ke khotib kak dinto tak lebur sekali kapesse sampai tu lima ni kalabeng ni kan ni bebeuna labeng bede rekarena lobeng jadi labeng ka tak rapat ke keramik jadi karena lobeng supaya tambel sareng Mas Hasanin Nawawi. Periksa ni sareng Mas Ayu selain. Arab pelabeng jumit tege cek rapat demi pai somped ye. Pah jawab Mas Hasanin Nawawi. Anu kok mun tempo na keluar no. Tamoy ibu dia makita de engko amplop aku ni sosok aki di bebeuna labeng. Biko itutup keng letak mantoman orang senyabeun bese. Letak mantoman. Bocah tepak ka kula mun pah compok sini ke bidi kotak bi kuliah deng Roma kasa. Jadi makai kuda tak ada, tamu mak lepas kun masang sini kaki. Malah bi kuda si DP saya poluan bendu poluan, tak kok banyak gelu ngalak sosok tibi tak pernah apa korla masang. Nak langkong kiai. Oke, bisa sini ke lekuk nyereng. Abang ki, mun benih geng wali pada rabu ke khotib ni kah? Ajunan tak kira pah bisa terkeram mi ketimakin ni ke pada rabu sentan. Mungkin kan? Tak bisa ambian pah bisa ati seneng ati bunga jempur entar padahal ke khotib ni keampun wafat makin tapi ajunan entar bisa seneng ni gelo mi pah bisa lega kak kanto sambian cek dengan kuliban sambian amolotan tuan rumah nagi odi ngunceng tibi kata tangke sentar anak ang kaki kauncengan cong kejelau kaki pak engkau kenyang orang nagi odi ni ka orang ngala situ sentar bisa rambi ketiga dinto Mas Hasanin Nawawi sidogi ki puru sepada ben ke khotib pada tak libur besenik dan gula teman maca artikel Mas Hasanin Nawawi ni ke solat taki ni ke sampai 11 kali para rabu mi 11 kali saya solat taki ketika saya terlalu banyak orang sentar sampai masjid jami ni ke ngeluang ke embong solat taki ki bedekarena saya tadi solat keluar masuk boleh solat taki bedekarena keluar sampai 11 kali ondegan gula teman mereng ceritana ke As'ad Samsul Arifin Sakuratja ketika jenazah sebab ke masjid sabak ke babak orang ini kerana acet lancet langsung atakbir berde hidup lau berde hidup deja tak nemu kenengan mun kula ban sambian mate kelenun pah mate sing malam mah mari isar pah ojen cek-cekan pah masjid saraki innalillah ku tak nyampit malau mi pah mate jan ojen ni kok mate kelero bini na pah nyampit di dapur aduh dukilu boleh mati mur bah ngucak sekali. Tak iya lek salah saya tintar kering mati benih pah oleh nasi pah karo oleh sehari me 2 eko. Mun cek mana ngi betenggang hoi bu. Kau rezeki ngucak dek iya. Mas Hasanin Nawawi para rabu. Engki para guru-guru kau leben ajunan mulai situ kas. Kau joki posisi orang nyentar. Saya Malaysia solat goib pesene kere maki. Saya Mekah solat goib pesene kere maki. Kan sini kan? Saya kanto solat taki terkadang tegeli beli kali margina terlalu banyak. Mun kule ben sambian sete. Karo keng senyoro kak, serbu. Ayo siapa jangan akin auto. Kakek teh, engkau sarung najis dong.
Senyoro tak bejeng. Orang yang suruh kepi. Orang bila gak dintoh. Kalau pun kek nyelek kak kanto ni kak. Sampian lega ate seneng ate. Mun benih keng margana. Beliau gak dintoh pada Rabu. Andi sambungan khusus ke Allah. Ini tak bisa. Tak bisa. Ma aqbala abdun biqalbihi ilallah. Illa aqbalallahu biqulubil mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Jadi orang ni kemun pas sampian ate lega ka ke khotib ni keseneng padahal tak nyapo. Kuda gelak mereka ni cepon si wafat tahun sangat petok. Nggih. Sangat petok. Sangat petok ni ke kuda ki abengkang kak. Lembak. Lembak kuda ki kene. Makin kan pakun kene. Hajunan tak berde saya tak nyapo mungkin tapi entar ke nyombang tak sengka entar tak sengka. Ini berarti ke khotib ke dintu andi sambungan khusus da Allah Subhanahu wa taala mantar hula benajunan melu barokana. Amin. Ben orang ketiga dintu hula benajunan sel ampun peleman ke Allah dalam kabadaan saya. Peleman ke Allah kalaban atingkel riwayat-riwayat saya. Peleman ke Allah kalaban atingkel kasayan-kasayan. Ni ke kutu tekuk bi hula ajunan. Magana Abdullah ibn Mas'ud to mana debu sagak dinto. Manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah. Ajunan mun nekku ajunan mun akad tenga orang sampun situ nih. Ketika khotib nih. Ajunan mun akad tenga ajunan mun nekku mateteng akad teng nekku ka orang sampun situ. Apa nama sebab? Fa innal hayya la tu'man alaihi al fitnah karena orang ini kemun ki odi tak kira selamat dari kecubaan para Rabu. Aba-aba guna ban sampean mun ki odi ni. Aba-aba makin khoso atahlil astagfirullah leku ngecok sanyo. Tak bisa. Kula ban ajunan mun ki odi ni para Rabu aba-aba. Tapi orang sel ampun set dan meninggalkan cerita-cerita baik. Om asman ampun bagus saja lah aku nak ketik khotib. Kak dinto ampun selamat, ampun lestari tak kira cuba boleh pada Rabu. Makanya mungkin akad teng dia kak dinto. Mun ikut dia kena neku dia kak dinto. Mun kau orang seodi, bagobi ulama wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Mun ka seodi ni kan ngalak faedah anjunan. Sabora, khulil yasin ajramah. Mun bagus kana, mun tak bagus cak toro. Makanya mun Sayyidina Ali cak teku orang teku kandana. Maki omber di ustad, mun tak bagus, cak galak. Cak galak, maki omber di nak kanak ini, mun tepak, pun tut. Jangan ringkona, maki keluar di ajam cong, mun telur kening jual. Maki keluar dari Donald Trump, mun good morning koning. Kitimin para Rabu, bada ulama Raja Asmana An-Nu'man bin Sabit. Beliau ini dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ketuman melampa ajaran pah tebang ki benak kanak kini amain itu betul. Jadi sarang Imam Abu Hanifah ini ke bahasa enggak, cong. Cak amain itu betul, kaki deki mun labu bisa potongnya. Pah nyampit nak kanak segini ini. Abu Hanifah. Kula ni kamake labu kan to make potong karo betes kula tok se potong. Keng panjenengan se afatwa ni kala ajunan se abahas ilmu ni kala mun kadung kelero le sana panjenengan maka setuju umat kapi masuk neraka. Oh, An-Nu'man ibn Sabit Imam Abu Hanifah ni tak nyampit pole mular para Rabu sambil peleman tengah jalan saya kedebu sareng Imam Abu Hanifah sadaqa hadzal qaul bener iya bener tak meli boleh gak langsung berangkat padahal nak kanak kene si madepak keng tepak mular Abu Hanifah terus haki sambil mular sadaqa hadzal qaul terus kadang gula benajunan mun kene si madepak terus kadang maki tepak kan tak kalah bener debuna make dari nak kanak kene mun tepak kelenun umpama beda apoy beda marda pah nak kanak kene ngocak cedek ngadak nom deki bi apoy pah nyepin bian rek tahu tai kakek pah maju kada abu jak macam pleker bagi buluna bulun betes Mencari Allah pada selamat kapi. Mencari Allah pada selamat kapi. Amin. Jadi ajunan
mun kaseset ni katenge ka katenge keng mun segi odi pontut fai dan si fokus tore pontut umpama bodi tak bener tikel jak likule keng jak toro pala tak bener jak toro paham apa napa jak tak maksum Rabu tapi kiai mi salah normal salah ni ka setak normal mun bodi kiai tak salah sekali dia jak tak maksum mun beda orang salah ni ke normal jadi guna benajunan gelanon umpama beda ustad salah beda pinter salah beda kiai salah salah na jak toro keng jak cale bi ajunan tak langkong bila lebih orang andi ilmu jak cale tikel napa oleh ulama cale deeren tak oleh cale para Rabu kanjing Nabi ni kalau temannya yang deeren kesokan deer tak kesokan tinggal Nabi Muhammad mun gula ben sampean kurang pedes dia kenapa kakana napa dia tak pedes sekali nyampir sini ya jak pesen tak ada kak minta pedes ente ki lagi na balsem ko jadi gula ben ajunan mana bi ka orang si odi si bagus tore pontut si juba jak pontut keng orang ata usah cale orang ini mun kecak ke situ ngalakuan tak kira mati mun tak tege ngalako. Kalau kau nak kebeci, keng orang akan diseren. Kak dinto Islam para Rabu, semoga gula benajunan. Sateja mungkin bisa akateng, bisa anekku, bisa asampung kalaban ke khotib sehingga apolong asampung ke gula ajunan mungkin ialam tunyah tetilan jalan sebab gula benajunan pecer selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau ben Rabu nak ke kuburan, kau leben ajunan saat makin acara sebagai makam, manter tetilan jalan payengak kapateh sehingga aku leben ajunan bisa ngastete nambai sangu da Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang ni kamu tak lebet setena orang, ampo tak rumah sakapaten abe kak. Mun tak lebet ke musibah orang, ampo tak tahu ke musibah abe. Hadirin, orang ni ka sepedaan mobilan ngebut. Di orang apa yang cebut ngebut nak takut tatabrak, cebut ngebut takut tatabrak, pakun ngebut. Pana jalan ni lauk pah nomor yang tatabrak cetak kebesa pada Rabu. Mari aku tak apa laun. Laun kak merengis cong kok. Terkadang mun tak libet ke musibah orang ampo tak depak ke musibah tibi. Cek pun ring konah. Orang ni kemun cirpen tak bisa serepo tibi, nakin serepo akibi orang lain. Seterpen tra dokter tak bisa asuntik tibi, nakin suntik akibi dokter lain. Mun tak keng cerumai kau tujuna. Apa kan engki? Saya terkadang apa? Ini benih keng tak tahu kemati ni. Kau anggapi, kelanon. Mik gula ben sampean tak tahu kemati. Cek ajam tahu kemati. Mik temu, muni pentong ale es kan? Ajam dia tahu kemati. Tapi adzauq bil maut aras sakamati. Tak mati keng aras saki mati. Ni ke orang-orang seatina odi pada Rabu. Pada ben orang ada pau. Lok noro ada kapau keng ngetelak ring lain, ngetelak kancan ngakan pau kars. Gula ben sampean sebedi tiing norok ngelenyer, norok keluar copa. Padahal tak norok ngakan. Ini kenyaman adzauq bil maut tak norok mate keng ketika ane ngale kapate aroma samate na abe ni kesayar pagi makanya coba ikuburan ni ka bah mau urusan mate cek cuan obat pemundak contohna tak baju cuan obat mundak contohna wae pasar obat penumbuh bulu keng saya jual gundul orang kan panguca me jual lek minta itu tak kecetak keje ko obat gemuk sehat saya jual kepa engak kulen ni. Ibi orang kan, ya mi jual kapi minta sambion talil ko. Apa ada contoh tak kira baju. Coba saya jual obat penumbuh bulu pak abos jerem bis bulu kapi. Tak kinjak ngucak orang beli kapi je bu. Saya jual obat gemuk sehat orang ngelempo, mun ngak gula nikah. Tak kira baju gula, ben gula lah kar belembo beniking tak jam lempo, keng tak lumanti. Gemuk sehat mari gula. Obat gemuk lestari ya. Keng tak lum lempo. Gula sampai mikir, mun tak lumanti pula ajak ngutia kabeh 3 bulanan gula ku. Becepon mun cocok lempo kabeh 3 bulanan. Hah? Coba pula lempo iko. Mun bakun tak lempo pula ajak ke bagai bengkel laban kompo bae pula. Le melempung. Jadi kalaban hadir kaula ajunan semoga teti sampungan kalaban waliyun min auliya illah dak kewalina Allah beliau kiai khatib amin Allahumma kalaban entar ka kuburan ketimakin manter aroma cek kula benajunan gak dinto bekal abadi ke Allah sehingga bisa ngasteteh makanya kula sering berdepak mun beda acara makam ketimakin gak dinto pada Rabu maka
Sukses tak sukses sa pengajian kak dito beni ipangki kalaban mangken. Sukses ke sehadir ramih punten. Sukses tak ocean punten. Bila pangki sukses sa leku mun leku pele mandi kanto saya tak bujang sunat pah bujang sunat, saya tak ngaji Quran pah ngaji Quran. Sebiasa tak tuman tahajud pah ngutia tahajud, sebiasa tak tuman istighfar pah istighfar. Berarti acara ini kebedebuan para Rabu. Keng mun pakun kuda tak ngucap gagal karena saya hadir ajudan ini ke 100 semakin karena ini ke majelis ilmu. Tapi tidak buana dalam jangka panjang. Jadi sukses kenapa tak sukses? Benih masalah tenang tak tenang. Kantor kadang orang, sukses tak ojen. Bu mung kalau tak ojen ini gampang pada Rabu. Bi Abdullah Sakhol di mini Bangkalan bener ngacabis ke Abdullah Sakhol. Kiai nyon barokah. Terus tak ojen gulan di acara pengajian. Jawab senang ke Abdullah Sakhol. Gampang jong mentero tak ojen. Dua mereka laku tak kira ojen. Kenapa kiai? Situng maca ayat kursi 6 kali. Heki kiai, si nomor 2 kiai. Si nomor 2 acaranya sabe engak tengah nanimur. Ini kedua punya Abdullah Sakhol bangkala. Keng gula ngamal lagi mantin nih kakak. Liba lihat ni jompo aku tu manojan. Tetapi mau keng sabe ke Januari para Rabu beruk aja macam. Ini sabe ke Desember aja macam beruk. Anak pila kan waktu naujan. Tetapi mau keng terus tak ojen ambian. Ini sabe bulan belu sabe bulan petok. Dapat terak targataran. Jadi acara makin sukses na babuntan benih masalah tak ojan, benih masalah entar nika rami. Tapi hasil lekuk ni gala. Kula benajunan auba na babuntan. Berarti mun auba kula benajunan makin ni kebedebuan na sentar ke pengajian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga sajan saya, semoga sajan bagus, semoga bisa sajan teti orang sesajan semua ke Allah. Bahwa orang yang baik itu bukan orang yang mampu lebih baik dari orang lain, tetapi orang yang mampu menjadi lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Man kana yaumahu khairun min amsihi fahuwa rabih. Orang-orang seontong ni ke orang-orang semakin lebih bagus dari bari sehingga ada peningkatan kualitas di dalam amal kau leben ajunan manter entarkah kau pura ni keteti sebab kau leben ajunan sajan mebecek sajan saya, sajan bagus, sajan becek, sajan saya. Amin, Allahumma amin. Sakak dintoh, si bisa ibadah pak. Korang ben lebih na nyuun sabarah. Si tadak batas epon, makin guru kaula ajunan, ke Haji Maslih Adnan ampun Rabu, ben beliau ampun lestari istirahat. Semoga dua hal si ibadah pak bitan gula bisa tetap penyemangat kaula ben ajunan tahun datang bisa intar pole degak dintoh. Tahun datang bisa ada pak pole. Ben kula ben ajunan bisa lebur entar ka kuburan untuk ngak ngai abak bahwa abak ni kepekan abak li ke Allah. Ben pakku na sampung kala ben wali na Allah. Mak le kau leben ajuran gak din tubudan pakun andik kenekuan sampai dek ke swarga sehingga umpama amal kau leben ajunan tak depak untuk masuk swarga. Mikhi bekala ben orang seampun depak ke Allah. Mikhi bebi orang seampun selamat sehingga kau leben ajunan pada selamat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.